Dumelang bagaetsho. Dumelang bagaetsho. Le tsogile. Mo letsatsi la bašwa dumelang. Ke bone bašwa ba ba ka fa ke ba ba kae. Ke kgwedi ya bašwa ke batla go le bona. Mo gare ga rona re na le tonakgolo. Ke ne ke le maswabi ga gote a go tle go tle mongwe fa pele o ka kgona go bina tonakgolo. Ne ke tetse ka re go tla ba le 10 go simolola ba mo morago go ba kwa re le bone sentse le batšha. So ke bone go tlhagella usolo o ka usole batho ba modimo bina bontla yang. Tonakgolo ke amogela mongwe le mongwe mo nakong e mme lefapha le tonakgolo ke yona ke motshameko. Ke maikaelelo a rona jaaka lefapha go netefatsa gore re upulla ditalente tse re nang le tsone tse di iphitlhileng bo bokone bophirima. Ene ga ke santse ke le mo lefapheng le jaaka mokhuduthamaga ke tlo go netefatsa gore le bao ba iphitlhile ka talente kana tonakgolo ka e upulla ebile re itisa mo e leng gore batho ba kgone go e bona. Ke solofela gore ausi Dineo o ntse pela fa tonakgolo ga ke le ko Taumalawa o tlilang kopella ka utlwa opela monate be ke ra lefapha ke re mme gore re tsena mo kgweding ya batšha e tlo go nna ene sefatlhego sa rona se re tlo tsamalene mo kgweding e mme maikaelelo magolo ke gore bašwa ba rona ba se ke ba latlhela toulo ba itse gore re le puso ra leka mme re tlo netefatsa gore re partnera le batho ba ileng gore ba maleba. Ga ke batle gore a felele fa tonakgolo a re o tswa go di-idols o tla ipotsa gore ga a tswa go di-idols o ntse a le ko kae. Ke ka moo re le lefapha re tlo ba upulla o tla gopola gore le maloba go ne go na le o mongwe ko bojanala ke mang Thando Xolo gate ke mang leina la gagwe ke la Sezulu mme ke ngwana wa rona mo ko Lethabong Zano Thando lefapha le lone re dira molata ka yaanong tonakgolo ke a go netefaletsa gore ga a sentse ke lefa ke le mokhuduthamaga ga re na le event tsa mofuta o ga re go tsaya motho o kwa ntle ka gore re na le crowd pooler fa ke solofela gore Dineo ntseng a lefa ke crowd pooler ga se yona so wa le sa mo fe matsogo. Ke a leboga bagaetsho nako e ke leng gore ke tiro e ke tlo go e tsamaisa re Mosiapoa wena o tla tsamaisa ele ya batho ba thenika ke tlo tsamaisa the official program mme ke tsena nako e ke le leboge bagaetsho ke leboge borongwa ba kgosi mo gare ga rona ke re ra leboga mme ebile re motlotlo re le province ya Bokone Bophirima go robo le mo gare ga rona gonne ra rata go dirisana gape le magosi ene ke it's a must actually gore re dirisane le magosi because batho ba rona ba go go lona re tshwantse re tshwaragane go dira tiro e ra leboga re lebogele le go kgosing gore re lebogile thata go nna teng ga lona mo gare ga rona re na le Majoro Mmentladi me Majoro ra go amogela re a leboga Majoro go robo le teng ka kwano mo gare ga rona gape re na le Ntate Moeti mogokgo wa sekolo seo re le mo go sona seo se kgethegileng re a leboga mogokgo mme ba phabatela wena fela matsogo itse matsogo a biased nyana ga ke introduce mongwe le mongwe le phabateng matsogo ga ke ra setlo go le tsididi thata ba gaetsho ke tsaya gape nako e ke leboge batho botlhe ba ba tleng kwano ba ba nang le rona mo gare ga rona mme segolo bogolo re leboge go nna teng ga tonakgolo la itse re tonakgolo o tshwaregile thata mme ga go na le selo se se mo pelong ya tonakgolo ke development ya batšha ba rona mo provinceng ya Bokone Bophirima ke ka mo le mmonang a lefa a tlo netefatsa gore o lefa lefoko o bua le lona re ke kopa gore le phapatele tonakgolo matsogo mme le maamogela sentle bagaetsho ke tlo simolola tiro ya rona fela ntle le go senya nako re mo nakong e thata rotlhe ra itse ene mongwe le mongwe ke solofela ro le mask ya gagwe mo a leng mo teng ke ntse ke bona sanitizer ya tsamaya kgapetsa ke a itumela gore le followa di-rules mme le seke la bapa thata ga o bona o ka ro bapile thata mo thoko ga motho o tse setilonyana sa gagwe o se shifte because spaces ka fa sa re letla gore re lekane batho ba ba leng teng kana ga nkebe le gore ga se ka COVID tonakgolo nkebe go tletse mo stadium se re le mo sone mo lebaleng le la kgwele ya dinao mme ka ntlha ya botlhoko bo re botletseng lefatshe ka bophara ga re kitla re kgona gore mongwe le mongwe a nne teng kwano ka jeko mme go na le
melaetsa e ba fitlhelela re na le radio station tse e leng gore di isa melaetsa ko bothong ke bone UFM e tla bolelela batho ba rona ditiragalo tsotlhe tse diragalang mo letsatsing la ka jeko gore go diragalang Facebook social media ka kakaretso e tla bolelela baagi ba rona ke ka mokgwa re phelang ka teng mo nakong ya gonano mme ke a lamogela bagaetso mme mo nakong e ke re fela ke re ntate Moeti jaaka ke setse go introduce o tla go ramogela mo lebaleng la gagwe se ka tloga re ra bina e be go tla ntja e re loma ka re go na le dipitbull ke re mo re Moeti ke ena tlo ramogela magaetso MEC ya leboga go mpha tšhono e go bua le botsadi bo bogago botsadi ke a lo amogela ke rata go tsaya tšhono e ke amogele tonakgolo ya Bokone Bophirima e le re Professor Job Mokgoro ke go amogele MEC le wena jaaka o le mokhuduthamaga mo lefapheng le le re tlisitseng fa Hosi ya morolong lo ena Meneo ke te ke go amogele gape le morafi otlho hao botsadi jaaka ke le mogokgo wa Tshidibarolong e ne re itse pele e ne le Barolong High School la amogelesegile mo mabaleng a matshameko a Tshidibarolong Secondary School ke rata go tsaya tšhono e gore a re repe re tle re utlwe le go reetsa le go newa se lefapha la Arts and Culture se le re neelang sona mo letsatsi le la gompieno le jaaka re tlile go celebrate kgwedi ya bašwa ke a leboga MEC ke a leboga re Moeti lebogile thata re Moeti mogokgo wa rona gore amogela mme gape ke tla ntse ke re ke amogele di-dignitaries se re na le tsone mo gare ga rona re na le councilor Moilwa ra amogela councilor ra mo gare ga rona ke kopa le mo amogele le ene ka legofi la gautsi mo nakong ya jaanong ke tlo go bitsa Mmamoepe go tla gore direla HIV and COVID-19 reflection Dumelang bagolo ke kopa re eme ka maoto ga ke tle go senya nako MEC ke tsena fela ka go feta potso ke gore ga o lebelela mo thoko ga gago o ka bo o na le mang mo tsatsi la gompieno ga o lebelela mo thoko ga gago mo youth day ye o ka bo o na le mang nna ga ke lebelela ke gopola tšhomi yaka gompieno ga a teng ga re tlo re bua re HIV and AIDS and AIDS for now re a re e controlled sera se tsene mo tlung premier se re feditse mara sera se tsene mo tlung se re feditse ga re a tshwanela gore re felelwe ke tshepo go teng motho yo ka nako ye yaanong re tshwanetse re lebelele ko go ene if o ne o sa itse go rapela ke nako ya gore o lebelele ko modimong o re modimo nao tse tsotlhe tse go itse wena le ga o fologa bete raya modimo re modimo tlhabo ya letsatsi ke e bone ke tlo go tshuba le bone mo ga ke tshuba le bone le gopola ditsala gopola bo malome ene ga o ya go malome itse gore social distancing e tshwanetse e dirwe gopola gore matsogo o tshwanetse wa tlhape ga ona boikgethelo le ga re dutse bašwa re dutse re iketlile gopolang gore re tshwanetse COVID-19 ga e re fe chance re tshwanetse ene rona ma 60s a re ska ra lebala gore re ba rapeleleng re ba kopele mo modimo gore modimo ba okeletse ene modimo re fe karabelo a dithapele ke tlo go tshuba le bone
modimo morwa o modimo ya o galalelang o modimo wa boikanyo o modimo wa batsadi ba rona le ka nako ye Kriste konyana ya go loka re tla re kgasa re sa fellwa tsotlhe re sa rwala tsotlhe modimo re feletswe re re wena modimo o se tshabelo re tadime mmabaledi wa matshelo ka gare bora re utlwele botlhoko Kriste a lokileng ga re sana botlhale ga re sana kitso re goeletsa go wena modimo ra re theoga mo legodimong la gago la boraro o re lebelele ka matlho a kutlwele botlhoko Kriste konyana go loka dipetlele di tletse modimo ga go sana batho ba gago ba dulang teng magae batsadi ga ba sa le teng modimo bana ga ba sana tsamaiso mmabaledi ya matshelo re lebelele ka matlho a kutlwele botlhoko mmabaledi ya matshelo re santse re re wena o modimo yo o sa fetoge le ga o tseile batsadi ba rona modimo ga o fetoge re utlwele botlhoko o re apese ka matla re kgone go emelelana le sera se Kriste konyana ke santse ke go romela modimo ka gare go magae a wetseng ke lerula leso ke santse ke go romela Kriste konyana go loka ka gare go dikolo e gorogile COVID-19 modimo mo gotle khutlo tse nne e gorogile Kriste ke santse ke go romela ke re wena modimo o santse o le modimo wa boikanyo ga o fetoga ebile o ka se kwa fetoga re utlwele botlhoko Kriste ke go kopile makgatlanong a ditsela ke a go romela re kopa tsena tsotlhe tla se go mabitsong a mararo amen re leboga mme ba moepeng nako ya COVID re tshwanetse ke gore re netefatse gore re a tlhokomelana ro rotlhe nnete tonakgolo gore letsatsi le letsatsi re losa matshelo a mantsi letsatsi le letsatsi go na le motho o nnang affected letsatsi le letsatsi go na le motho o nnang infected and it is only us who can make sure that this virus does not travel because ke rona re irang gore e tsamaye a jalo go matshwanedi le gore le ga re le mo dikopanong tsa mofuta o bana ba sekolo le seke la bapana thata ke le shebile le bapile go na le ditilo ke tse lefane e kopa gore le di occupy ditilo tseo bana ba sekolo ba ditilo tse di empty kopa le nne mo tsone fa le seke la bapa thata ka gore sera se re tlhasetse and re tshwanela ke gore re itlhokomele e kopa le ba checkeng ba lefapha gore bana ba sekolo ba nne sentle e se ka re ga se ne re tswa fa ebe gote lefapha ore government e ne dirile tiro mme go na le motho o kirileng COVID mo eventeng e le ya government e ne le mo tero tshwanetse go gore re followe melao le melawana ya COVID ba gaetso mo nakong ya gone yaanong ke tlo go bitsa Ntate Versus Morweng go tlo go itsisi di guest tse re nang le tsona mo gare ga rona No, thank you very much, Program Director. Tlaketse sebaka se in a very special way ke dumedise Tonakgolo ke dumedise le bašwa ba e leng bone ba tla moletlong mo tsatsing la gompieko ke dumedisa gape le mokhudutswa magatlhapi o e leng ene mo tsamaisa tiro ya metiro ke e bonolo ke go itsise ba tla moletlong mo tsatsing la gompieko mo gareng ga rona re na le jalo re yo re amogetseng fano e leng ene mogokgo wa sekolo sa Tshidibarolong e leng remoeti ke kopa o dumedise Tonakgolo ga mmogo le batla moletlong no ke a leboga mo tsatsing la gompieno gape go tswa ko segosing sa rona sa Barolong re na le mongwe wa mmu e leng kgosi mokgweetsi mongwe wa mmu re kopa o dumedise Tonakgolo ga mmogo le Barolong ba ba tlileng ka kwano sa Barolong botlhe magaetsho ka leboga ke a leboga re na le gape le majoro wa rona go tswa ko masepaleng wa Sedikapotlana sa Ratlou e leng councilor Ntladi majoro re kopa o dumedisa baagi ga mmogo le Tonakgolo ke a go dumedisa Tonakgolo ka boikokobetso
ke dumedisa baagi ba rona botlhe le bašwa ba rona ke lebogela le gore le tsibogele taletso ya go nna kwa ke a leboga. Ke a leboga Majoro. I acknowledge the presence of the officials from various departments that are here. I saw the office of the Premier and also the officials from our department led by the acting HOD Ntate Hendrik Mitsileng. Ntate Hendrik Mitsileng go bo dumedisa tona kgolo ga mmogo le batla moletlong. Dumela bagolo, dumela tona kgolo, ke tsamagale go Majoro ba leng teng kwano. Ke na Hendrik Mitsileng. Ke a leboga motsamaisa tiro yo gape le mokhuduthamaga. Thank you. Ke leboga Rre Morweng. Tona kgolo ke sho gore acting HOD le Ntate Mabe le chief of staff ba na le kgomo na ha ke itse bone se ke se boneng. A ke re nna ngwanyana mo khatla tona kgolo. Khosi ga ye milisiwe ba sa so itse bana ba makgowa ba ka jeko ba. Ga ba itse re khosi ga ye milisiwe. Oh, all right. A ke itse re acting HOD wa nkutla le Ntate Mabe gore le kolota ko khosing ba gaetso. Chief of staff o fetsa go le tsenya mo mathateng. I Melissa Khosi ke tsona dilo tsa bokgwa tona go re tshwanetse go gore maybe ke buele le fapha la go magosing gore re tla ka pitso ro ruta batšha ba rona gore segosi se tlhomphiwa yang. Nna ngwanyana mo khatla ke tswa go khatleng ke itse sentle gore kgosi ga emelisiwe Ntate Morweng. Yaanong ke ba ka ntse kgosi nte ke apologize on behalf of them ka re ke a bona gore ba tshabetse go kgakang e ska tlhole e direga e nne la ntlha le la bofelo. Mo nakong ya gone yaanong ke tlo go bitsa Ntate Mabe ga ke itse le prepare le mang o tlo gore rutang ka gore ke a bona ebile bana setse ba le mo gare ga rona ka the national symbols tsa rona go tswa ko lefapheng. O kae o mongwe wa di-young patriots tsa rona ke dira yana ka gore tona kgolo le bagolo ba ba sentse ba sa tlhaloganye gore flaga ya rona ya South Africa e emetse eng. Ke lefapha le tshwanetseng go netefatsa gore batho ba itse gore flaga e emetseng ka gore e na le meaning e tona ke ka mo re tlhompa ke ka mo ga go wele mogaka re tshwanetseng go netefatsa gore ebile ga ne ke bula programa ne ke tshwanetse ebile nke be ke rile ka re re nne le a moment of silence solang ka ba sentse ba bitsa young patriot tona kgolo mo boemong ba government ya rona gore re tlhompe mogaka mme mogaka o kileng a lwela kgololosego ya rona Ntate Kenneth Kaunda. I think go maleba gore re eme rotlhe ka maoto re ne le a moment of silence because go wele mogaka ba gaetso go wele motho o netefaditseng gore ka tsatsi la ka jeko le re free jaaka re le free yana ke motho e leng gore mo nakong ya pele ga rona ba bangwe re ne re ise re tsholo le bo Ntate Morweng le bo Ntate Mitsileng bone ba ne ba netefatsa gore ga re goroga mo lefatsheng le e be re goroga go siame mo lefatsheng le mme gone sentse re kgakala gore go siame ba gaetso. Let us have a moment of silence re bona re Ntate Kenneth Kaunda. Amoa wa ga Ntate Kenneth Kaunda o re bale ka khotso ke a leboga re ka dula fatshe. Okay, young patriots ntle le go senya nako ba gaetso ga ra ikalela go nna fa motshegare otlhe re tshwanetse ka 1 o'clock e be re setse re feditse ka tiro ya rona ya letsatsi lebaka ke gore COVID-19 re tseneletse ga ra tshwanna go tlhola re ntse re sa itse gore re dira re kgobokane re tshwanetse re dire tiro re fetse ra wa gore go na le go le gontsi mo tshwantse re go dire mme COVID-19 e re ema ka mo phefong ga se ka go rata ga rona tumelang banaka ga se ka go rata ga rona ke modimo a ratileng gore e be re le mo nakong ke kopa letaneng ka fa le rute batho gore flaga ya rona e mina eng. Ave, Dina Lagake, Oratile Nala from Mahikeng Service Point. I'm a young patriot. So a young patriot is someone who knows or understands their own country. So renali the national symbols mo South Africa, renali national coat of arms, renali national anthem, renali national flag,
re na le national tree, which is yellowwood, re na le national fish, which is galjoon, re na le national bird, which is blue crane, re na le national animal, which is springbok sa mo ga rona mo Northwest, and re na le national flower, which is protea. So I'm going to start with our national symbol, e bidiwang the coat of arms. Ke yone e leng gore it is the highest symbol mo South Africa. So our coat of arms is established ka the year 2000, at the 27th of April, which is Freedom Day. So our coat of arms in a di part tse dintsi. So each and every part in a meaning. Starting with the rising sun. E go modimo kwa. E bontsha botshelo bo bo leng teng mo South Africa, lesedi le leng teng mo South Africa. Then re na le a secretary bird e upliftile maphuka yone. E bontsha the protection of our nation against the enemies. A ke re tlhola re bona mo ko dikgomo di leng teng go phela gona le di gate ke tsone dinonyane tseo tse e leng gore di ntsha dinta mo dikgomong. La ile gore ga ise tsone di blue crane ke la gore ntho a teng ya tshwana. And re na le protea e bontsha the beauty of our land. Then re na le those spears symbolizes dual symbol of defense and authority. Ga dintse yana di crossitse so di bontsha peace e leng gore e teng mo South Africa. And this shield ke true identity ya rona. Batho ba ka mogare ka fa the khoisan e bontsha gore they are included mo South Africa ke beng ba rona ba e leng gore ba bagolo. And re na le the ears of wheat e bontshang gore South Africa e na le dijalo e humile ra jala bogolo thata jang mo Northwest e le ko Mpumalanga. And re na le the elephant tusks tse di bontsha the wisdom and the strength e leng gore re na le yone as South Africans hela jaka re kgone go fenya apartheid. Ya bofelo e be nna the motto o dirisitsweng in a San language ke qarake ke qarake, yes. And highly bialo yare diverse people unite ke motto wa rona. Then followed by our national flag. Our national flag in ali di colors tse di different, starting ka e red e mo godimo e bontsha the bloodshed tse leng gore di ile di a tshologa during the war of the past kana kwa apartheid batho ba tlhokofetse madi a tshologileng. Then this white line mo e bontsha the white people in our country. Then this green lone e bontsha fertility mo country ya rona. And this V shape e gold e bontsha the minerals in our country. And the black color e bontsha the black people mo country ya rona. Re be re tla ka e blue ke bontsha the sky le mawatle a rena le ngone. So the idea ya dio tse ithuetse ga ka ela tlhoko e a tshwana e bua ka the unity. Then re be re tla mo the national anthem e leng gore e kwetswe ke Mr. Enoch Sotonga e na le 5 languages, which is English, Sesotho, Setswana, Sizulu, Sexhosa and Afrikaans. National anthem ya rona ge re opela ya tlotliwa. Ga o opela national anthem o nna straight ga o bini borre ba botlhe ba rola ga o je chapisi and ga o beeletse go la gago mo selong mo pelong. The only person who's allowed to go ba letsogo la gagwe mo pelong is our president. Why? Because setšhaba sa rona se mo pelong ya gagwe o rwele maikarabelo a setšhaba sa rona. And ga re ta mo selong mo flageng ya rona, flaga ya rona e phela the pole e tshwantse gore e nne ka mo writing and flag yone e dula ka fo left. So always this red color e phela e le go godimo. And flag ya rona ga o alole ka yone ga e khome mo fatshe ya respectiwa mo di funeraleng e be ba fela ke ba eleng gore ba lwetse kgololosego or the members of the cabinet. Thank you.
le itsetse ka tsebe segolobogolo bana ba sekolo le utlwile a kere le utlwile sentle yaanong maybe before ke tswelela ka programa yaka ke tlo kopa fela gore Tonakgolo because re ntse re ba ruta ka selo se e leng gore ga bana sona mo sekolong Tonakgolo a tla ka kwano le Rre Moeti re kgone gore re ba fe presente eo ba nang le yona Tonakgolo le Rre Moeti National Code of Arms ka jalo re bone go le matshwanedi re lefapha Tonakgolo gore seo re se dirang jaaka lefapha le ko dikolong re se ise bana ba kgone go itse gore go diragalang mo South Africa ya rona ka jalo Tonakgolo ke ena tla enelang mogokgo wa rona mo boemong ba lefapha Mandisa kae a tweke e dirilwe ke mme o Tonakgolo ausi Mandisa jaanong a re fe bana ba sekolo Tonakgolo ke go neela mpho gore e nne segopotso sa gore re bommang re tswa kae re ya kae re itlotle re itlhompe ka nako tse tsotlhe Tonakgolo ke amogela mpho ye mo boemeding kana mo kemeding ya sekolo ke mpho e ntle thata e ke tsang gore jaaka patriot ya rona ntse e ruta ka yona re tla go e dirisa mo bašweng ba rona go ithuta ka sa naga ya rona e leng sone ke amogela Tonakgolo le go leboga ke a leboga ausi Mandisa re lebogile thata a tweke Tonakgolo e dirilwe ka dibaga la e bona e dirilwe ka dibaga ka letsogo so go raya gore Tonakgolo na le mmereko o montsi ya ka bokgoni bophirima gore re netefatse gore re ntsha bokgoni bo ba batho ba rona gore batho ba e bone re tla re reka ausi Mandisa re a leboga mma thank you very much re a leboga mogokgo re a leboga Tonakgolo re save nako ya rona ke a go counta nako yaka gore a se ka ba ya lolololo ka gore o na le go itumela especially ga re bona a ke rene pila ledi la ga ke la di-politician so jalo go batla go bua thata and nako yone e setse e tsamaya so ke tlo go biletsa mo pele chief director ya arts and culture Ntate Mabe go tlo gore bolelela ka purpose ke go utlwile o buile thata go le frugo yaanong 5 minutes a hela no 5 seconds MEC ke a leboga Tonakgolo ke a leboga kgosi le makanslara a rona botlhe ba re leng teng ka kwano maikemisetso magolo a kopana rona ka kwano ba gaetso ke go tla go keteka letsatsi la rona la batšha gore re tle go utlwa molaetsa wa goromente ya bokone bophirima mo letsatsing leno la batšha le ngwaga ona wa batšha le go tlisa hope mo ka beng go sena hope mo teng ke a leboga MEC intention ya rona tota re mabele baagi ba ba leng teng kwano ka jeko jaaka lefapha re a itse re le government gore bašwa ba rona ga ba bereki re a itse gore sentse re na le mmereko o montsi o tshwanetse re wetse mme re tshwanetse re netefatsa gore re tsena mo di-avenues tsotlhe gore re thuse bašwa ba rona gore talente ba na le yone ba e dirise le kgonne go bona gore a tweke ka kgona go go tlisetsa borotho mo dimatafola kere so creative industry re batla go ntsha selo se sa gore creative industry ke a ba ba jaifang fela ke a ba ba opelang fela that's why ba re ke creative industry re na le di-crafters re na le di-visual artist re na le jalo pila le department e tshwere go le gontsi e tshwere matshelo a batho ba rona ka jalo that is why re rile ra re today as department re tshwanetse re celebrate letsatsi la bašwa in a style
and this is due to COVID again gore re le celebrate yana gore re tla go bua mme se bui se golo se tlo buang ka jeko ga se misi e tlo go nna mo primary wa rona wa bokoni bophirima ke ena tla re fang molaetsa mogolo le maitlhomo a letsatsi le sentlentle gore why re naganne gore re kgobokano kwano ka jeko mme ntle le go senya nako fela ke tlo go kopa fela message of support from the Northwest Provincial Heritage ga ba le teng ka kwano ka jeko ke re mang re Motlhabane ntse ke re ke motho nna tota re Motlhabane a mfounela a ke tsaye tšhono ena ke leboge lefapha MEC ka this invitation ke tsaye tšhono ena ke dumedise mopremiri wa rona e bong Professor Job Mokgoro ke tsaye tšhono ena gape ke dumedise bogosi ba rona our mayors and also the SGBs and also the youth one letsatsi lena as we gathered here today we are here actually to commemorate or to celebrate the Provincial Youth Day of the province. Basically also it is pivotal to reflect also on the theme of this year 2021 Youth Day, which outlined as follows: the year of Charlotte Maxeke, growing youth employment for an inclusive and transformed society. Basically, this year also it marks 55 years of anniversary of Barolong, and also Soweto and other uprisings that occur on this day, actually on 16 June 1976. This day is immortalized in South Africa as the day in which high school students in Mahikeng and other places like I alluded to say in Soweto were massacred by the apartheid police during a peaceful march protest against the enforced use of Afrikaans as a medium term of instruction from grade 7 in black schools. This year's theme, it advocates specifically to address challenges facing the youth of today, such as the high rate of unemployment. This theme basically has been carefully selected to celebrate the legacy of our struggle icon, Manya Maxeke. In the same spirit, the country commemorates the contribution made by our struggle stewards who risked their lives to free our country from oppression and white dominations, and also who sacrifices contribution to putting the country on the correct path of building a non-social, non-sexist and democratic state. This idea for which all the struggle heroes and heroines lived and died for should continue to serve as a great source of inspiration for the youth of today. Although today youth are not fighting for the same things that were fought by the youth of 1976 to overthrow the apartheid. Basically, our youth need to redirect their focus to personal and social economic of this country, in line with the vision to have a free South Africa in which the youth assume an active role as agent of change, reconstruction and development. Our youth should learn from the revolutionary and exemplary roles played by these gallant cadres in addressing the challenges they face today. It is therefore crucial that they organize and mobilize themselves towards advancing the struggle against the challenges the country continue to face in redressing past imbalances and building a nation to the point where all youth must wake up every single day with more determination than ever before to make a mark in the development of our nation. In 1976, struggle should now challenge today youth to take ownership of the challenge that affects them directly, such as access to quality education and unemployment. On behalf of the Northwest PRA, I wanted to point out that education is the most important asset the youth should acquire. It remains at the core of the efforts to build a generation of youth that will lead the country with diligence and take it to new heights. Without the key elements of the sound education, opportunities are diminished. On my conclusion, I just wanted to say
COVID-19 is not a myth. Basically, we have to make sure that we keep safe and also abide by the rules of our country. Precisely because this disease, it can actually it occur in a rampant, and whereby it will cause our country to make sure that we don't progress in the future. By saying that, the program director, I thank you. Indeed, education is very important. And monakong ya hona yaanong motho o ke tlo go mo introducang o netefatsa ebile o dumelana le nna gore education is very important, and we need to make sure gore bašwa ba rona ba inyalanya le market o re na le lone mo nakong ya gone yaanong. A ke re ka se ke ra nne ra ya sekolong fela re ba tlo nna matitšhere ba botlhe. We need to have engineers. We need to have all sort of this that a country needs. So really bašwa re na le nako, re na le chance, because government ya rona go bua nnete ya le ka mo e le ka mo teng ke ka mo ira manane a mantsi gore bana ba rona ba reke go sekolo. Ga gona story, ga gona ngwana ope o tshwantseng a re tlela ka story sa gore ga ke kgone go ya sekolong ka lebaka la gore 1 2 3, because government e dira ka bojotlhe gore re netefatsa gore either way bana ba rona ba ya go sekolo. Ga re bona o ka re go na le se se tlhokagalang ka fa re thulanya ditlhogo ra netefatsa. Mme tonakgolo wa rona o badile thata ke professor, ke ka mo ke reng o tla le bolelela le gore sekolo se botlhokwa thata. Le nna jaaka mokhuduthamaga ke a itse gore ga o ithuta dilo di le dintsi o ya sekolong o komela dibuka la utlwa bana ba sekolo o tla nna le bokamoso bo bo siameng. Tata Mandela o rile a re tshwanetse re netefatsa gore re dira education e nne yona e le gore re itshwareletsa ka yona. So ke rata le ra ke re gore ke le rotloetse gore a re ye sekolong a re utlwe le matitšhere a rona, re tla ka moso le rona re tshwane le professor. Moprimiri wa rona ga se moprimiri hela o tswa sekolong o badile te ka mo a ke la itse professor go to professor fela o tsoga phakela wa e berekela ke re la itse mme bana ba sekolo la itse le e berekela yang go nna professor ha. Oh, so a re ye sekolong yaanong mo nakong ya gone yaanong ke kopa gore o kae o tlo tsenyang moprimiri o sa tsa ipaakantshe. All right, mo nakong ya gone yaanong ke kopa fela le eme ka maoto re amogele tonakgolo ya rona ya Bokone Bophirima go tlo go re ema ka lefoko mo letsatsing la bašwa. Halala tonakgolo, halala halala Professor Job, halala. Kare dumela wena Nkgekgolo, dumela tlhe Mopremi wa Bokone Bophirima, dumela mo professor, dumela morolo. Barikela mana thola, barikela mana thola nna ka di matsoketsoke. Moraja pokgara setšhaba sa gago ke seo 1976 go ile ga tshologa madi a mahibidi botsiatsi mashinini ba ile bo Stephen Biko nna tlhapi ya ko tshware thipa ka bogalema tshware thipa ka bogale tautona Bokone Bophirima mo professor bare ke morala mo dina ka di matsopetsope a go iteka morala mo iteka dina ka di matsopetsope setšhaba sa ke se moralo bare ke na mana ya tholo e dina ka di go godimo ya ga ha ja bojane ra ba le mo go bone moralo mina tsepela ho kana ke pula ha go kola ba moralo khora professor moralo mo sesana ko lu ititsepeleng ka thu the capital city Bokone Bophirima the platinum province ke sa setšhaba sa gago ke ya kgosi ya gago moradi a makgetla a tau a ileng ha itla masapata ka tsa se thara go khopolola moramo khoro my premier Ndabezitha Molweni Molo Absheni Dinjani Diperile mo premier illa hana di mo marara mo premier ka ne di batla khanya ga go di batla kwa dua ga go we
ba bua le badimo ba re nesetsa pula le tshara-tshara e le ba sa gore nesetsa pula le tshara-tshara morwa mokgoro rata ga latlhela ditho tse mo mmung ke ba setšhaba sa gago ke ba mec tlapi bolwetse bo iphetotse santlhoko bolwetse bo a gaila ba re ke COVID-19 ba re ke coronavirus a ganyaula a ka lo ikilele be social distancing 1 meter, 5 e kile le tlhopamelo go kgapetsa-kgapetsa tsenyang dithibang ko moprimi a bokwane bophirima ba re ke re capital city ba re ke platinum province ke se setšhaba sa gago premier ke se setšhaba sa gago batsana ka itse le batho ba bapelente batsana ka itse le batho ba bapelekagilo e tla rabuelo tla moretsa ngwana itele ka tsebe itele moralo o mosesane itele moralo o mosesane ka la thuto ke yone bokamoso ke batla ka malemela gothe professor moralo Mama professor Mama premier ke a kwa ke a kgaotsa ke ka rena kgakala ka khundetsa kgakala a kalo no ke a leboga botsamaisa tiro e ba mokhuduthamaga Tlhapi e re ke ise tlhompho ya me go bogosing Meneo Mokgweetsi ke boe gape ke ise tlotlo ya me go puso selegae tsa Ratlou e mong Mentladi go na le mokansela Rafa ke re mogaetsho ke a go dumedisa ke dumedise tlhoga lefapha re Metsileng ke dumedise mogokgo wa sekolo sa rona e bong re Moeti councilor ke a gopola ke Moilwa councilor Moilwa ke di dumela moetapele ke di dumelang segolo-bogolo bašwa tota ke lona batlapišong ba tlotlo gompieno ka go bo letsatsi le e letsatsi la lona ke na le tlhamane ke bona ke ne ke re ke hapoge mo speeching tšaka ke tekolo e tlotlele maloba jaana e ka nna beke kapa beke tse pedi tse tla go feta ne ke na le kopano le boruni kakaretso bong auditor general a tle go ntsha pegi ya gore bo masepala ba ntse ba dira jang mo ngwageng wa 2019-2020 Dano ba gaetsho ke rata go bua phatlalatsa ebile ke itumela go na le majoro fa report ya moruni kakaretso e ne bodile ba gaetsho e bodile bontsha gore baetapele ba rona bo masepaleng ba gataka ditlhokego tsa rona tsa baagi ba rona dinyana le lebetsweng ditirelo mo setšhabeng e tla tswa phatlalatsa a ke re rona re le Aforika Borwa re na le se se bidiwang transparent e bontsha gore re dirisa ditšhelete tseo ka botlhatswa mme segolo-bogolo ka bogodu re le baetapele ba masepala jaanong ga motho a na le kopano e tshwana le boruni kakaretso a tlo go begela gore puso ya rona e ne e dirile jang mo bohelelong jwa pegi eo bo tshwanetse ba ikana tshwanetse ba ipofa gore ke tla tsaya dikgato tse di latelang a ke tshwanetse ke dire yalo ka be ke ra moruni kakaretso ke re
maloba ke kopane le mme mongwe mme o dira go se se bidiwang ECD, Early Childhood Development. Jaanong ke na le kgatlhego go ka itse gore Early Childhood Development e dirang jang jalo jalo. Ke na le disedila gore maikaelelo ke go simolola botshelo jwa ngwana jwa mošwa ka mokgwa o tlhamaletseng o e leng gore o tla kgontsha ngwana o kapa mošwa o gore a tswelele pele mo botshelong jwa gagwe. Jaanong e le gore ke goreng a ke sotse ke arabe ke a inanatha e tse ke bua ka kgodiso ya bana ka tlhalosetsa morweni kakaretso gore ba bona ha ke lebile yana ke lebile ba e seng botlhe badiredipuso ba le bantsi gona go masepaleng ba ke a palelwa go go raya gore ke a palelwa go go raya ke re tla dira le bone gore re tokagatse mokgwa o re tshwereng puso selegae ka teng ka gonne ke a leka go ba bona ke a palelwa. Bontsi jwa rona re tletse bonweenwee, bontsi jwa rona re utswa tšhelete e le gore tshwanetse re ise metsi ko magaeng ko malapeng, re tshwanetse ra tlhokomela gore ga gona leswe mo mebileng ya rona. Dilo tsotlhe tse lo itseng e le maikarabelo a puso selegae. E sone se ke reng ke rata gore ke simolole mo tshimologong. Motlhomong ga re tshimolola thuto koo, nngwe ya dilo tse re tla di gatelela ke dithuto tsotlhe tse di leng kgatlhanong, tse di galang bonweenwee. Jaanong ke gopola kopano e, ke gopodiwa kopano e ka gonne ka tsatsi le la gompieno re gakololwa gore ka 1976 e ne le bone bašwa ba ba ileng ba tsaya maikarabelo ba ikentsha ditlhabelo gore e re gompieno nna le wena re be re dutse ka mokgwa o re dutseng ka teng. Le mororo o tlhaela hale le hale, le mororo ba le bantsi ba ba eteletseng puso wa rona ba dira tsa bone ba fapoga ka mokgwa ba fapogang ka teng. Le mororo re tlhasetswe ko one mogaro wa COVID-19. Mo bohelelong ra itse gore go na le se se bidiwang molaotheo se nna le wena re ka itsetspelang ka sone o tsaya dikgato kgatlhanong le jone bonweenwee. Mme gape seo se re raya se re bagaetsho bogolo jang bašwa kana e tla re mo nakonyana e tla e be le nyena lo re eteletseng pele. Re tla bile re le bomma le borra dithobane re lebile mo go lona gore lo le etelele pele ka tlhamalalo. Bagaetsho bašwa dilo tse re di utlwang ko Zondo Commission ke tlhabisa ditlhong. E tlhabisa ditlhong e reng bašwa ba gompieno ba seka ba ipona ba setse dilo tse ditiragalo tse ba di setse morago. Zondo Commission o re ruta gore eng se re tshwanetseng go tlhokomela gore ga re se dire mo matshelong a rona. Yaanong re moeti ke na le tshologelo le tumelo ya gore mo dithutong tsa rona mo sekolong
le ha e le gore seo ga seo mo selebeseng nako le nako a ke beke le beke kapa ke fortnightly bonne le a ke di seminar ke di workshop mo e leng gore re gatelela gore nako tse tsotlhe tse di masho tse puso ba dire dipuso ba etapele mo puso ba di dirang re di gale ka gona ga re di batle re le setšhaba ka gonne dio tsotlhe tse re di dirang tse re le baetapele ba puso ke se ra kgatlhanong le rona gore ha bašwa ba ba bantsi ba tswelela pele mo dithutong tsa bone e be le gore ke nngwe ya dio tse botlhokwa tse ba itseng gore ba di tlhokomologe go na le mohumi mongwe o mogolo ba mmitsa Warren Buffett B-U-F-F-E-T Warren Buffett o na re when you are looking for people to appoint you must look for 3 qualities. The first quality, look for intelligence in a person. The second quality, look for strength. The third quality, look for integrity. And how ka kopana le bangwe ba e leng gore bothata mo na le the first two, about intelligence, about strength. Asena ya boraro, mokgapele go thoko. So it doesn't matter how intelligent you are, it doesn't matter how strong you are as a character. If you lack integrity, forget it. Maabane re tlhokale ke sekgankga sa lehatshe yo kgaratlhetseng mahatshe a le malwa a Africa bogolo jang mo Southern Africa e bon Dr. K.K. Kaunda me sa se ana se dira mo boetapeleng jwa gagwe e kintsha setlhabelo to promote good values and ethical principles. Tse leng gore ke di values tse di leng motlhokwa go namola le go ntsha ma-Africa mo mafatsheng a farologaneng mo bogobeng mo kgatelelong. Because you cannot do that if you're a leader who is informed by greed. You could not do that if you're a leader who is informed by selfishness. You cannot lead in these very, very difficult circumstances if what is important is I, me, and myself. You will never. And I think the message of today must say to us, what is reflected in the Zondo Commission is a good lesson for what not to do. Ga re itse gore mogare o wa COVID-19 o ile go fella kae. Se re se itseng ke gore those non-pharmaceutical guidelines ga go bipa molomong le nko tsa go gotlhola kapa go ithimola ka mokgwa o rileng tsa go tlhokomela gore ga re a kitlanya mo godimo ga tsone re itse gore puso e na le maikarabelo a moento re le puso re tšhakgetse re le ka bojotlhe jwa rona bogolo jang mo provinceng ya rona mo e leng gore province ya rona tota bontsi jwa mo baagi ba leng teng ke magae bagolo ba rona ba ba leng ko magaeng ba ba leng kgakala re ntse re tsweletse go leka bojotlhe jwa rona gore moento o tlo ba o fitlhe ko go bone ke a sologela gore le nyena le ntse le utlwa mo dikganyeng gore moento o ntse go goroga ka bontsi jaaka mo malatsing a go tla moento o bidiwang J&J
gore re tlhokomele gore rotlhe ra sireletsega. Jaanong bagaetsho e re ke boele mo speeching sa ka ke re Moradisi Ntetle ke tseye tšhono eno go dumedisa botlhe ke a gopola gore ba reeditse ba ba seng teng fa bontle ga ba ba nang le rona gone gompieno ga mmogo le ba ba golaganeng le rona mo mafaratlhatlheng a akaretsang tsebe ya puso ya Facebook ga mmogo le mafaratlhatlha a mangwe a farologaneng. Lo tla gopola gore re kopana jaana go latela tshwetso ya puso ya bosetšhaba go tsenya tirisong legato la boraro la go isa metsamao le dikopano. Maitlhomo magolo ya karetsi ba gaetsho e le go fokotsa go anama ga mogare wa COVID-19 bogolosegolo e le gore Afrika Borwa o setse a itemogela lekhubu la boraro la COVID-19. Elo a le bona lekhubu le le gore le tletse lobele ya le bagaetsho a re khutliseng go hela ga rona. It is more of a privilege and honor that we are hosting this year's Provincial Youth Day commemoration at this historic institution of our people. Barolong High School, or Barolong Secondary School, that is turning 75 years in September this year, with a proud history, and through whose classrooms and halls many a giant has walked. We're all gathered here today to remember the tragedy that befell young people exactly 45 years ago at the hands of the apartheid security forces in Soweto and subsequently the rest of the country, when young school-going people stood up against the introduction of Afrikaans as a medium of instruction. This was at a period when the most prominent and senior leaders of the liberation movement were either in jail or in exile. Young people took matters in their hands to face the police and army's firepower with only sticks, stones, and the need. And the 123 members or so of the Barolo Secondary School alumni, some of them octogenarians, by amongst others, each contributing 50 rand to a fund that has helped in renovating and painting the school hall, ablution facilities, and now helping to improve the school laboratory. We salute these past students. Ke rata go tsaya tšhono eno bagaetsho go akgola matsapa a baithuti ba maloba ba sekolo se segolo se se tlhogang se le go lebogela maikano a bone go netefatsa fa bana ba rona ba na le bokamoso jo bo phatsimang. Le fa go na le dikgwetlho mo sekolong ba ikanne gore ba tla thusa botsamaisi jwa sekolo go bona dipholo tse di namatshang ngwaga le ngwaga. Seo re le puso re se itumedisa ebile re tla leka ka bojotlhe jwa rona go thusa ka ditlhokego ka bo go kgonagalang ka teng. The future of young people remains paramount and a vital cog of our commitment to improve the lives of each and every citizen. Addressing the National Youth Day commemoration on Wednesday, President Cyril Ramaphosa amplified the government's commitment towards youth development and empowerment. On that, President Ramaphosa acknowledged that due to the prevailing economic climate, nearly 64%, that's scary,
nearly 64% of young people in this country find themselves unemployed, and yet young people remain the force that drives the economy and grows the country. According to the United Nations, in 9 years from now, in 2030 that is, young people in Africa are expected to make up 42% of the world's youth and will account for 75% of those under age of 35 on the continent. That's quite huge and scary. Furthermore, it is stated that Africa's youth population is expected to grow throughout the remainder of the 21st century, more than doubling from the current levels by 2055. It is therefore important that with such a large population of young people, we need to develop and implement supportive policies and programs on inclusive youth development and empowerment. This is more critical now than ever before. As a Northwest Provincial Government, we are committed to the development and empowerment of young people, not as a once-off effort, but as a continuous program until we realize that commitment in its entirety. Our belief in the empowerment of young people in the Northwest has been a constant feature in all our policy pronouncements since the beginning of the 6th administration, and it is from that policy commitment that the Office of the Premier has placed youth development and empowerment in the mainstream of our service delivery programs. Let me just at the outset mention that on the 12th May this year, we progressively took a decision as the Executive Council that 30% of the provincial government's procurement should be directed to youth, women, and people with disabilities. MEC Tapi, when I check your performance reports and other MECs, I'll be looking for this. All these people here are my witnesses. We have to say, this is your budget, this is what you're spending. Is 30% going through to this group? Currently, Pusho e khatella basha le tlhabollo ya matshelo a bone ara fella fo ara fella mo 30%. Re tsentse mo tirisong mananeo a farologaneng go netefatsa gore bašwa ba ungwelwa go tswa go ditirelo tsa puso. It is for that reason that all provincial government departments have been requested to set funds aside for youth empowerment within their respective mandated projects. In addition, we have agreed that there should be a multi-sectoral engagement by all departments in partnership with the private sector and institutions of higher learning geared towards youth development and empowerment. We have developed a policy position to ensure that youth development and empowerment are aligned to the National Youth Policy towards 2030 and adopted a theme and pillars to favor youth programs. The theme is empowering youth during the COVID-19 and beyond. The theme is driven under the 4 pillars as identified hereunder, and these are: one pillar is food security, the second pillar is talent development and management, the third pillar is entrepreneurship support, and the fourth one is cultural edutainment. It is against this background that the following approach to develop and empower youth is adopted. The Youth Advocacy Program to rally youth in the Northwest behind the 4 pillars was launched by the Premier on the 19th of October last year, with virtual engagements held weekly to explain to, engage with,
and invite youth to identify with a pillar of their choice among these 4 pillars, guided by their passion and interest. During the engagement with youth in the program, we invited stakeholders outside of government, such as NYDA, CEDA, CETAS, with the sole idea to rally resources in favor of the youth in the province. To date, we have a database of identified youth in relation to youth interests. The program also managed to identify youth mentors who are willing to coach and provide guidance to young people regarding their development and empowerment. We have also engaged provincial government departments to speedily identify hosted youth-related projects and programs in their respective departments to enable coordination and monitoring of implementation for the benefit of the youth development and empowerment. Furthermore, we have managed to receive the provincial department's costed youth projects and programs, and we shall continue to monitor as well as coordinate the quarterly implementation of those programs. In other words, omong lo mong mogolo wa mbasha le na le tetla ya gore lo bone copy ya the speech me gape budget ya le hapa le lengwe le lengwe mošwa mongwe le mongwe a tlhokomele gore a nne le copy ya yona, so that you can challenge these departments. Ka gonne fa ke bua ka di-projects le di-program tse e leng gore di mo budgeting ya 2021, a se di tlhamane ke dio tse e leng gore di tshwanetse di tsenngwa mo tirisong. The total value of the cost in relation to identify projects and programs is at a revised amount of 245.391 million for this financial year across various youth sectors and projects. The underlying intention is to have young people access further education and training, entrepreneurship, workplace training and employment, as well as skills development. Amongst our youth priority projects and programs, the Provincial Department of Arts, Culture, Sports and Recreation, who are hosting us today, is providing workshops to empower actors in the Bujanale district, appointed 64 young mural artists to work on the beautification of government buildings, as well as having put aside an amount of 2.9 million for the arts and education in schools initiatives currently being rolled out. The Provincial Department of Health, on the other hand, has set aside 76 million for bursaries for unemployed youth in the fields of psychology, clinical engineering, and medicine, as well as employing COVID-19 patient tracers at a cost of 13 million, and young people as community health workers to the tune of just over 72 million. The Department of Economic Development, Environment, Conservation and Tourism has also invested in the increased comprehensive business development support solution which are being provided to youth-owned startup businesses, and another amount in supporting youth-owned businesses with machinery to enhance their enterprises. However, allow me to state that youth projects currently being coordinated by the Office of the Premier include Mersita, it's one of the CETAs, projects on beef production, apprenticeship on motor and diesel mechanic, as well as the construction, education and training CETA, providing bursaries for construction and engineering related courses with various universities and artisanship programs on the following 4 trades: welding,
expert antenna, electrician, and aircraft mechanic. Let me also take this opportunity to denounce the false perception that the Office of the Premier has cancelled the Premier's bursary fund. A gona bonnete moo. E re ke tlhalose. The bursary fund has not been cancelled. What we have done, given the budgetary constraints imposed by COVID-19, we had to reduce the overall budget of the office. Mo competition sente pila ga patela sa gore e khaulre ka makgetho a le mabedi. We've never had budget adjustments in a year that's more than once. Normally there is just one budget adjustment around October, November. Ya no ka gonne mogaronu pilo a re patela sa gore re dire do tse di tshwanetse go dirwa go sireletsa matshelo a batho. Re la patelesa gore re a di mefa ka nakwana re time ditirelo tse di rileng. Se wa se se sa direct mo province ya rona fela se se dira ga mo mahapeng otlhe a di province tsotlhe the national departments across the country. In our case, several programs were reduced, amongst them the Premier's Bursary Fund. In this regard, and in order to ensure sustainability and continuity of this program, we decided to defer the allocation of new bursaries for the 2021 academic year. However, I must emphasize this, funding is still continuing for all students and young people who have previously allocated bursaries. To show our commitment to this program and to demystify the perception that the bursary fund, to demystify this false perception about the bursary fund, we will, in the next month, be advertising for applications. So if students who are in grade 12 and are looking forward to tertiary education, students should be able to apply. We have also rolled out Youth Graduate Development Program intended to prepare the youth for workplace across the 4 districts. To date, we are sponsoring 133 bursary beneficiaries for this academic year, and these are admitted at various universities in the country. We also wish to call on the private sector, and we are doing that, to come on board and partner with us in empowering and developing young people in the Northwest. This relates to mining, manufacturing, agriculture, and tourism secters, which are primarily the main drivers of our provincial economy. Hore basha inno bone ba ba ngwelwang mo mananeng a puso gonne ntle le seo gore a gore naga ya rona ga ena bokamoso gotlhelele, because you are the future. Ke yone nako ya gore bašwa ba fiwe ditšhono mo mererong ya dikgwebo le ikonomi. Bona katišo e maleba go kgontsha go fitlhelela ditiro le tlhabololo ya bokgoni jwa go tsweletsa Afrika Borwa go ya pele. As we remember the events of 45 years ago in the streets of Soweto and every other part of the country, let us honor the memory of those young people who sacrificed their youth for a better quality of life
better quality of education and freedom by ensuring that the future of our young people is as bright as the sun that shines on our beloved province and country. Moradisi de tle ke lebogele sebaka le tlotla ya gore ke be ke neetswe tšhono ya gore le nna ke latlhele sengwenyana mme se ke rata go se gatelela ha ke bua yana bua le bakhuruthamaga ba mahapa otlhe ga mmogo le ditlhogo tsa mahapa ke lo shebile ke lo lebile e seng ka matlho fela le ka microscope for in your respective budgets what we have been checking and verifying for our funds that are committed for youth development, that indeed that happens. Moradisi, ya leboga metlhapi ke lebogetse tšhono e. Thanks. a re nkadimeng ditsebe batswana betšho ke le tlotlele ka motlotlegi yo o tlotliwang ke batlotlegi ba tlotla ka rra rona job mokgoro a re ke morolong o modiboa ke mmina tholo ena ka dimatšhope tholo ga e bone motshegare e bona bosigo o e bone fela ga e feta bojangbolelane a re ke mmina tholo wa mathaithai ya mathubathebe e thubanthang ga thaba serota le motho mmina tholo e thupana thekeng a re ke setlogolo sa barolong bo modiboa ke kokomane ya bo ratšhaile kwa banogeng kunkuru ke weditse thomo o iphitlhela a le magwata a tshwara noto e tuka kunkuru ke ntshiwa ke soka e leng o re moseradibia e go ratha mašong a re kana o di robola matlhakole di a robola di sa tswa go alala o monna gareng ga banna o gagaripa ya phuthego o makalokaloka o kanotse dihuba ba re gomagoma kana o gomagomela mang morolong mogala wa go mo tshwara thata e se re go utlwa se bodi wa kgaoga a re ba re gomagoma kana o gomagomela mang morolong mogala wa go mo tshwara thata e se re go utlwa se bodi wa kgaoga gonne wa itsore kgaitsi a tse gona ka go tshwaraganelwa ka one mabogo dinkulona a thibana e re ke sekaela tso bobe ke tla entsha bololo le o bua ngwana ke ka bosiwa ka seleka ke a leboga re a leboga puo ya tonakgolo e tswaletse bontle tota wa itse tonakgolo monata department e ke gore o dira mmereko ka fa wa enjoy wa tshameka ebile o dira mmereko so service ya lefapha le acting HOD ntate Mabe ga ya tshwano nna e thata ka gore re bereka ntse re jaiva re bereka ntse re itume so ke service e monata ke re ba gaetso o ra jaiva ebile re isa dilo di-services ko bathong tla ke go leboga tonakgolo ka puo eo mme ke kope gore ka gore re tswaletse ka poko a re tswalang gape ka legofi le le ko godimo ba gaetso itse tonakgolo gore batšha ba ba social medieng se se tonna ntate Mabe ntate Metsileng se ba se quotileng ka gore nna ke bua le ba lefapha laka ke 30% of procurement so they must expect uninvited guests every day. You must make sure that that 30% e tonakgolo a buileng ka yona ga e bua fela because gantsi tonakgolo ra bua rona fa ra bua e be re bua but the implementers even nna bone ba ba re dirang batho ba ba senang nnete mo pele ga setšhaba sa rona rona maikaelelo a rona yaka di-politician ke go netefatsa gore seo re se buang bao ba tshwanetseng ba se implement and I'm happy and I know tonakgolo gore ga o tla mo batšheng ba go quotile and ba underlinele 30% of procurement so make sure that all department especially my department tate Metsileng and tate Mabe le emeleng baeng ba tlotle ba quota tonakgolo and I know gore ba tla go mo quota verbatim ga ba go nna le mistake ba bangwe ba go rekotile tonakgolo gore ntate job mogoro a re 30% of procurement re batla go bona ba gaetso botlhoko go gore they are also going to have the speech
ba go underline the speech se tonakgolo a neng a bua ka sona mme re a go leboga tonakgolo gore tota ke nnete ke a dumela le nna go tswa ko exco gore ke seo re dumelaneng ka sone gore re tlo go netefatsa gore 30% ya procurement ya shango ya go batšheng ba rona mme se sengwe gape ke gore se ke se ratileng se o buileng ka sone ke gore a batšha ba rona ba bone katiso e maleba re se ke ra ya gologolo gongwe fela e be re kgobokana poleke e one re na le mafapha a le 10 mo provinceng ya rona ya Bokone Bophirima ba botlhe mafapha a na le maikarabelo a go netefatsa gore youth development mo provinceng ya Bokone Bophirima becomes a success so mongwe le mongwe wa itse gore nna ga ke le wa agriculture ke a kwa agriculture nna ga ke le wa arts and culture nna ba ka ke ba jaefang a ke re tonakgolo ba bone ba drawa ba ka go drawa le wena I'm sure ebile ba go drawa ga ke sure ke itse go drawa ngwe mara ka tswa go drawa ga fetsa fa le wa charge ra patela so ba rona ba seapo ga bana mathata a makalakalo mme ke a go leboga ka puo eo entle e leng gore ke solofela gore batšha ba rona ba Bokone Bophirima ba inotile ba inopoletse ba utlwile ebile ba dumelana le nna gore education ke yone e botlhokwa mo matshelong a bana ba rona ka jeko mo nakong e ga ke tlo tswalela programa yaka ke tlo kopa gore mme Pauline Mapheto or Mapheto a tle ka kopele a re direle se se maleba o teng mme Pauline ke tletle ke busetse tiro ya ntate Mosiapuo ya go fufulelwa go go ene ka nako o teng mme Pauline Mosiapuo ha ntse ipakanya bana ba le ba setso le gore ba go binela kae e go ba batla ka fa ba tletle ba bina ka gore re ga o file go tsamaya a ke re ke program director wa ntse go nna program director go monate wena boso so o dira sengwe le sengwe wa change program a ka nne ba bala mara ke a change ka re bana ba setso go ba pote ka fa acting HOD ha ntse o atumela go go nna batle ba kgone go re binela ke tsatsi la bašwa ke re ya no tsentse ba enjoy ba itumelele gore mo gare ga bone tonakgolo teng ba tse advantage ya gore ba gogele matlho a gagwe ba ngokagele go go bona ka batlo ya mogela e ke a gagwe e ke a gagwe tonakgolo ke dirilwe ke o ka Goldish itse Goldish ke na le go mo mesa o ka re ke ntate ke mme nyana ka lena le ke la bo Goldish la bo mmele e rile ke ntate Goldish tonakgolo ke mama Charlotte Maxeke ha o e sheba o tla mmona ke mo la kgolo le sa wa rona a wa ke batla photo ra leboga Goldish ka mosebetsi o montle o dirang ke ba bangwe tonakgolo Goldish ke ba bangwe ba bana ba rona mo Bokone Bophirima ba o dirang mmereko o montle ke ka mo re lefapha re tlo netefatsa gore mosebetsi wa bana ba rona mo provinceng o bona le sentle a ke re re ikobonya mo Northwest o ka re ga ra tshola ene re tshotse la itse re portrait e botlhokwa yang la wa gore e botlhokwa yang because o drawile molwela kgololosego le di-drawing tsa gage tonakgolo ga nne re tsamaya ka laboraro kgonne go di bona gore motho o na le bokgoni ka jalo re tlo tshwanela ke gore le rona ba dire dipuso re ba supporte ga se rona fela government re tla nne re ba supporta le rona ba e leng gore re na le ledinyana re nne re ba supporte le siame ko morago ko all right ashemku ayo
la corona yaanong mo nakong e ke tlo go biletsa ko pele ko bogosing batle ba re fe vote of thanks ga re tswala programa ya rona ka gore nna ga a fetsa go bua fa mme wa ko kgosing jaaka mokhuduthamaga tiro ya mene e helela ha ke heditse re mosiapoa ke tlo go neela ko go wena ba ba matswalo ke ba gagwa ke re wa itse jaanong ke le leboge gore e be le ntlhompile e be le itshwere sentle e be le role dimaske tsa lona le lona ba tse di yelonyana le di beile mo molomo maske o nnaga ga o nnega gore o kgone go seifa motho o mothoko ga gago a re continue re itlhokomele a re continue re tlhape matsogo kgapetsa-kgapetsa a re sanitizeng matsogo a rona a re rwaleng dithiba molomo le dithiba nko a re netefatseng gore re keep a distance o tlo kgone go seifa mongwe le mongwe o fo thoko ga gago a ke re fokotseng metsamao e sa tlhokegeng mo strateng re e fela ga go tlhokega ko lebenkeleng mme o boe a re fokotseng go kgotlagana bagaetso selo se se fetsa batho ba rona go matshwanedi ga re le government gongwe le gongwe ko re yang ko teng re opele pina ya tshwene gore batho ba tle ba kgone go tlhaloganya gore coronavirus ke nnete ya bolaya mme ga rena boikgethelo e ntse e le teng yalo mo gareng ga rona ra tshwanela ke gore re fe batho ba rona di-services rona re a pateletsega ke gore re ne re tlale le strata gore re netefatse ga le bona di-services because ga re ka nna fela ga le kitla le bona di-services tse le tshwanetseng go di kry-a so ke a le leboga bagaetsho gore mo tsatsing la ka jeko segolo botona bašwa ba rona e be ba tlile kwano go tlo go itseela ka tsebe mo go tona kgolo le go utlwa gore re le mafapha a farologaneng re direla eng bašwa ba rona a ke re le utlwile gore ga se department ya arts and culture fela e tshwereng manaane a bašwa ba gaetsho a mme le utlwile sentle departmente tsotlhe tsa bokone bophirima di na le maikarabelo a go netefatsa ga go na le diprograma tsa bašwa ke ka mo department engwe le engwe e beile ledi ko thoko e buang ka youth empowerment and youth development mo mafapheng a otlhe ke raya gore le se ka tlogala re ke lefapha la arts and culture fela dara molone le dilatele le nyanenyana go na le a tshwereng a mantsi a re ro go kokota re buileng mabati a re netefatsa gore 30% of procurement goes to our young people. Thank you very much. Gore ebe ke nnile le lona mo letsatsing la ka jeko le mphile yona tlotla eo ya ka mokhuduthamaga wa arts and culture ka itse ba bangwe ntse ba sa itse gore ba bua le mang ka gore ga ka bua gore ke nna mang ga ke simolola ke bua fa makgosi serala ke sa gago ke a leboga ba gaetso phaphatang matsogo le ntebo Dumelang barolong. Leina la me ke Neo Mokgweetsi. Ga ke mmakgosi. Ke kgosi. Ga ke rate go bidiwa mmakgosi ka gore a ke re o tlhokaetse gayo. So ba gaetso ke morutabana ba bogologolo. Principal, santlha ke dumedisa Dona Kgolo ya rona yaanong
Northwest Remokgoro, MEC Tlhapi, makhanselara otlhe, Mentladi Mayor, ga mmogo le botsadi ba gaetsho, segolobogolo ke dumedisa bašwa. Rona ga re tsogale ke santse ke le mošwa mo pelong ba gaetsho, mme ne ke re ke kopa go dira boikuelo mo go MEC ka gore ke lebelela ga ba nna ya programe ka be ke utlwa ke garoga pelo. Sekwele seno se ke Tshidibarolong e seng Borolong, leina leno le ebile ke na le jealous thata ka lone ka gore e ne ntse le lone leina la ntlha. So ke Tshidibarolong e seng Borolong. Ga ke dire paakanyo eo hela, ke ne ke kopa ka boikokobetso gore mo nakong e tlang leina la ga Kgosi Kgotleng Jeff Montsiwa le ba ka mmwe Kgosi ke Kgotleng ke leina la gagwe, ene o bidiwa Kgosi Montsiwa. So ba gaetso ke jone botitšhara jwa me jwa gompieno, ne ke dira dipaakanyo hela. Ke batla gore ke re mo ditebogong tsa me tse dikhutshwane ke emetse bogosi jwa Ratshidi mo patlelong ya Ramakgetla e ke lebeletseng ke amegela ntlhanyana tse pedi go itse gore ke lolololo mo botsadi bo setseng bo adile dikgang tsa tsatsi leno le tsa kgwedi eno ka lone. Ke re buile ka gore re kgale bonwenwe go tloga ko bonyenyaneng jwa bana ba rona. Ke bua le batsadi, ha ke bua jalo ke re batsadi e be le utlwile go mo tirong ya rona go botlhoko gore re te go leka go kgala bonwenwe motho a setsa a gwaletse a godile. Jaaka lo itse ga thupa ga e sa tlhole le teng, so go molemo gore go tswe ko bonyenyaneng ja bana ba rona go itse o gore boammaaruri ke eng, tsamaiso ke eng, re sala morago molemo jang. Lo tla intshwarela Barolong ke bua Setswana, gongwe a ka ke bua jaana bontsi janyana ga bo nkutlwe ka gore yanong ke a teba ke bua Setswana. Mme ke itumeletse mahoko a ga Tonakgolo a buang ka gore ba tsile go dira gore development and empowerment ya youth ya rona e nne ko setlhogong sa ditiro tse ba di dirang. Ke bagaetso, the youth are our future, so go botlhokwa gore bana ba rona re dire all possible investments mo go bona gore re tle re nne le bokamoso. Ka mantswe a mangwe ke a kgola puso ya rona ha go tla go tsena ho gore ba bo ba na le lerato la bašwa ba rona gore ba ba beye ko pele ga dilo tsotlhe. Ke mo utlwile a re lo challenge sentseng a se re abela hanoha gore lo latedise mahoko a gagwe a gore a ga mannete ba tla dira seabe sa bašwa gore se utlwale. Bagaetso ke batla go ema hanoha ke re hela mo boemong ja ga Kgosi Jeffrey Kgosi Montsiwa le Barolong bo Ratshidi. Ke le re malebo mo pusong ya rona ka maswabi re ga yo o ile ko interview
mme ke re pula barolong. Ke a leboga.